Abisa baugima kaunti amero iponenkanete mukana ya byumye byele kana bete mugomo nebawete maita ya eline ndi abisa ba kaunti ibaragete ukinya muchemanione yowete kaniri ate karwanyiro ritingo ya abisa bane ndi bawugete bakambire mugomo tariki 13 mweri yoyo 10 na yomwe mudhuri murioki na utwanda twe Kiama kenasi siku moja ndene kaunti Meru na ndeba gwite bimebiribigite bagitho bagita mugomone unyuma magiria mwanya kugiria kwanira thirikari ya kaunti Meru unyuma magiria mwanya kugiria kwanira thirikari ya kaunti Meru nikenda bomba kuthiria mathina jajario kuringa iga twagitete mucemano jwa mbere 17 again tariki 17 cia Oktoba gute mtu akaunti ejere mucemano juria kogu obisi aliba yabanga mucemano jonge jawuchura bangi narua lakini tukonenkanira strike notice ya mantu jetu icho gute mtu inyomwe etekeria twariria mantu ja na nurses betu ndeni ya Meru County batwira enough is enough babu bugetekeria ringi gukamatwa bugetekeria ringi gutumirwa batwira twita tayari wiki anto betu ome tariki 13 cia November na bila bigotoma twiki anto betu strike tariki 13 cia November. Level 5 in a good position, reason being atingwe bateani kwena shortage of workers na ukaguthira muntu umwe no ukausabu won ire batu saba ni antu 10 uti expect mantu ya bui ikwethiritwo kwina shortage nene muno aritingwe muntu umwe eritangwe ya antu nkurukie 10 na cio umwe na no ntubontu bu no thina ti level 5 yake sibitari cionthe cia Meru County utio cianiti aritingwe araba ukitene kiriga muno kuma thirikari ya kaunti Meru kujotongirene itabonera kanyenya ntuku imwe kutha bakara nthi baririo ntububu na ati kaunti baregera gutwe engage completely kuma thirikari iri iratonya wathani nene baregera gutwita kabisa na mwaka jokuthira kuma ngavana wetu akwewa giti na tutakinya ntwa akwariria mantu jako ni promotions mantu jako ni shortage ire chindene ya chibitali chietu kana antu bangi bale bagwita kuthoma bakathondekera their documents kogu narwe ni thibitisho ati thirikari yetu ya county government of Meru itina goodwill kana itina wendibo bwega bwaritingoge ndene ya chibitali chietu jontolile muchemanio korombwa batinye tukaromba michemanio bakarega inya kweja in those meetings niko maanisha bo kaba kuuga gyokuwe beta yari twita mugomo jonto bo batikwenda anto beto batungatwa batikwenda kuthikira anto beto na batina kiao na mumero na bakinyitana ni mwisho na betina bungino ngakiguta mugomo nene kena bomba kuthikirwa kogu gatokwatanira anto beto na tuliuga tariki 13 cia kinya tukoboromba bwete isiolo na ragotethi na anto beto ibathikairwa inya simbi ejejo kona twina nkuchanio thaiji already bandikirite SRC baruga kona ni manto jone jetete bwega tharakanithi betete for a second meeting manto jetete bwega bate tukuthithia michemanio iri na no kona tongeria bangi baba nene including county secretary atekweja michemanio yetu anto bangi bonde batekweja ina meetings kogu bate tukonekana bate tutena maana ndene ya Meru County kogu tukwenda gukiria sauti yetu tuga twagoma ile tukathikirwa nikio tumtwe tayari gwita mugomo tariki 13. Thank you. Enkiripotera Uru TV Betambo Tulimurioki.